میکنم با خودم گریم میکنم شبها با یادی روی تو من گریم میکنم شبها با یادی روی تو من گریم میکنم گریم میکنم با خودم گریم میکنم شبها با یادی روی تو من گریم میکنم شبها با یادی روی تو من گریم میکنم با گل چوبین گرم در چمن سروی نازی من با گل چوبین گرم در چمن سروی نازی من با یادی رنگ و بوی تو من گریم میکنم با یادی رنگ بوی تو من گریم میکنم گریم میکنم میکنم خودم گریم میکنم شبها با یادی روی تو من گریم میکنم شبها با یادی روی تو من گریم میکنم از آن که دیدم زیر غمت کرو گشتم از آن که دیدم زیر غمت کرو گشتم هر سو در جستجوی تو من گریم میکنم هر سو در جستجوی تو من گریم میکنم گریم میکنم با خودم گریم میکنم شبها با یادی روی تو من گریم میکنم شبها با یادی روی تو من گریم میکنم گریم میکنم با خودم گریم میکنم شبها با یادی روی تو من گریم میکنم شبها با یادی روی تو من گریم میکنم گریم میکنم از روزی که انسان هست موسیقی با روح و روان آن همیشه با هم است. یعنی موسیقی است که قلب انسان ها را به تحریک می درآورد. موسیقی است که یک احساس خیلی زیبا را در قلب ما بیدار می کند. موسیقی است که روح و روان ما را آلایش می دهد و موسیقی است که با خاطره های زیبای زندگی ما علاقمندی زیج دارد و موسیقی است که ما را به دوری های دور می برد. دوستان عزتمند، این
барномаи хотираҳост ва мо бозам аз таронаҳои дилнишин хоҳем гуфт, аз таронаҳои зебо, мондагор, аз таронаҳое ки солиёни зиёд мо он таронаҳоро гӯш мекунем ва ин таронаҳоро мо бозхонӣ мекунем ҳамроҳи ҳунарманди оркестри давлати симфонӣ назди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Парвин Юсуфӣ. хуш омадед ба барнома. ташаккури зиёд. дар ибтидо як таронаи хеле зеборо интихоб кардед. бовар кунед роҳат кардем. ташаккур. саломат бошед. дуруд ба тамоми тамошобинон. атрофи ҳамин тарона мехостам ҳарф бизанем. ҳамин таронаро мо агар хато накунам дар филми бародари коргардон Бахтиёр Худойназаров мешунавем. ҳамин тарона аз кист? ин таронаи афғонӣ аст аз Аҳмад Валӣ. бисёр таронаи қадим аст ва бори аввал ин таронаро ман шунидам аз устоди шодравон Мақсуд Шоиматшоев. вақте ки мо ба тамрин мерафтем, ҷавонтар будам ва бисёр машқ мекардем ва як рӯзе устоди мо ба мо омаданд, Мақсуд Шоиматшоев, ва гуфтанд ки Парвин, ман 3 та суруд дорам ва барои ту месароям, кадомаша интихоб кунӣ ҳамона хон. ва лекин бисёр садояшон бисёр зебо буд. вақте ки ман садояшонро бори аввал шунидам, роҳат кардам. ва он кас чапдаст буданд ва дасти чапкати менавохтанд ва бисёр хушам омад аз сурудҳояшон, лекин дар таби ман бисёр таронаи гирья мекунам маъқул шуд ва ман гуфтам ман ин таронаро мехонам ва интихоб кардам. тамрин мекардем, машқ мекардем, дар ҳар чорабинӣ баромад мекардем ва баъд ҳамхел шуд ки барои кинофилми бародар як тарона дар кор шуд, лозим шуд ва онҳо дархост карданд ки агар ягон таронае ки мувофиқ биёяд ба сюжети ҳамин филм, ман ҳамин таронаи шуморо мегирам ба ҳамин кинофилм. онҳо гуфтанд чанд та суруд дорӣ Парвин, биё бихон, шунавем, баъд ягонташро интихоб мекунем. ва ман ҳамин гирья мекунамро хондам. онҳо гуфтанд ки ҳамин суруд мешавад, чунки ҳамин сюжеи кинофилма дуруст мебиёяд. ва ман гуфтам бо камоли майл. баъд мо аз болои ҳамин суруд кор кардем, ба Москав рафтем бо гурӯҳи коргардон ва дар Москав сабт кардем. дар Москав сабт шуд? дар Москав сабт шуда. хушашон омад аз ҳамин тарона дар филм ворид карданд. ва воқеан ҳам як таронае ки гӯё ба ҳамон филм ҳам як обу ранг дод. як таронае ки масалан ҳангоме ки гӯш мекунем ҳамон филм пеши назар меояд ва аз тарафи дигар бубинед як таронаи воқеан ҳам чӣ гуна таъсирнок аст. ҳангоме ки ба бинанда ин қадар таъсир мекунад, гумон мекунам барои шумо низ хеле писанд аст. таронае ки аз дил аст, ҳама вақт ба ҳама писанд мешавад, чунки ин ҳақиқат аст, ин дурӯғ нест. чунки агар масалан ҳунарманд аз таҳи дил бихонад ва ҳақиқати худро ворид кунад ва ҳар як тарона ба як қатраи дилашро, ҷонашро ворид кунад, албатта ин ба мардум писанд аст. албатта ҳар як ҳунарманд бояд ҳар як таронаро бо ҷону дил сарояд. ва воқеан ҳам ҳамин тарона хит шуда буд дар ҳамон сол. ҳоле ҳам хит аст. бале, дар ҳамин маврид мехостам бифаҳмам ки то кунун хоҳиш мекунанд ки ҳамин таронаро иҷро кунед? мехоҳанд, лекин на ҳама вақт ман ин таронаро мехонам. чаро? чунки ин ҳиссиёти баландро ба хотир меорад ва чандин сол пеш ман клипро сохтам. аз нав ин таронаро навбунёд кардам барои он ки дар муддати ҳамин вақти кӯтоҳ ҳамин қадар ҳунармандони беҳтаринро мо гум кардем ва мо бояд аз хотир набарорем онҳоро. бояд онҳо дар дили мо бошанд, дар фикри мо бошанд ва мо бояд донем, қаҳрамонҳои худро бояд донем. ва воқеан ҳам новбаста бо оне ки ман ҳамеша дар барномаҳо таъкид мекунам ки имрӯзҳо зиндагии мо дигар аст, завқи мо дигар аст, муҳит дигар аст, аммо новбаста ба иваз шудани завқҳо баъзан мо дӯст медорем ки ҳамон таронаҳоро бишнавем.
таронаҳое ки як замон падарони мо модарони мо мешунавиданд, мо баъзан дарёфт мекунем аз сомонаҳои интернетӣ ва баъзан дӯст медорем дар телефонамон ҷой мекунем ки ҳамон таронаҳоро бишнавем. ин бозам аз қудрати ҳамон мусиқӣ аст, аз самимияти ҳунарманд аст ва ё аз садои гиров хеле зебо аст ки бубинед чӣ гуна таронаҳои воқеан ҳам зебо ҳастанд. худи шумо масалан ҳангоме ки майл бикунед ки ҳамин гуна таронаҳоро гӯш кунед, бештар кадом таронаҳои гузаштаро гӯш мекунед? таронаҳои классикиро гоҳ-ногоҳ ё таронаҳои масалан ба ман писанд аст ҳамон таронаҳои солҳои 80-ум, 70-ум, 60-ум, чунки мусиқӣ як чизи аҷоиб дорад, метавонад ки мардумро ба ҳамон вақт гардонад аз вақти ҳозира. мусиқӣ мӯъҷиза аст. тавре ки Ницше гуфт, зиндагӣ бе мусиқӣ хато аст. хеле зебо гуфтанд. воқеан ҳам ҳангоме ки ҳамон таронаҳоро мешунавем, як нафар мегӯяд ки ман бо ҳамин тарона як номаи ошиқонаи хеле зебо навишта будам, ба дӯст доштам, ва як нафар мегӯяд ки ман дӯстонамро ба хотир меорам ки дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе сайру гашт мекардем. аз нигоҳи шумо ҳамин гуна самимият нисбат ба мусиқӣ, ба таронаҳо имрӯзҳо низ аз нигоҳи шумо дида мешавад? аз дасти ҳунармандони ҳақиқӣ мешавад. чунки ҳунарманди ҳақиқӣ ҳамавақт буд, ҳаст ва мемонад ва хоҳад монд. санъати ҳақиқӣ ҳеҷ вақт намемирад. бале. умрбод ҳаст. чӣ бояд кард ки ҳамин таронаҳое ки феълан сароида мешаванд ҳамин гуна солиёни зиёд бимонанд? инсон бояд ҳамин чизро ҳис кунад. якумаш. дуюмаш ки ин на фақат таронаву суруд аст, ин як ҳикояи кӯтоҳ аст. ин як филми кӯтоҳ аст ки дар муддати ҳамин чанд дақиқа ҳунарманд ин зиндагиро аз назар гузаронда пешкаш менамояд. бале. ва садо низ дар ҳамин тарона хеле муҳим аст ва баъзан таронаҳое ҳастанд ки масалан бозхонӣ мешаванд, аммо садоро мардум хеле хуб қабул намекунанд. аз ҳамин ҷиҳат садо низ хеле бояд мувофиқ бошад, ҳаминтавр не? албатта мувофиқ бошад. баъд ҳунарманд бояд бисёр аз болои садош, аз болои ҳунараш кор кунад. ба ҳунар шудан ё истеъдод доштан ин як аст. бояд кор кардан дар кор. ин бояд самимӣ бошад, чунки аз қалб барояд. бале. барои ҳамин инхелин таронаҳо умрашон дароз аст, намемиранд. ва садои шумо низ хеле зебо аст, таъсирнок аст. ташаккур. саломат бошед. бо ҳамин садо мехоҳем як таронаи дигар бишнавем. бо ҷони дил. марҳамат. саломат бошед. دلم را قوتی جانی تو کردم، دو چشمم صرفی چشمانی تو کردم. نمیدانم که یارم میشی یا نه، اگر میشی به قربانی تو گردم. سری راهی مرا دوار کردند، تو گل بودی نصیبی خار کردند. الهی هر که کرد خیر نبیند، ای گلی من به قربانی تو گردم. دو چشمانت گل از تو میجد خار، برد از باغ دیویشم بگذار. دو چشمانت گل از تو میجد خار، برد از باغ دیویشم بگذار. دو چشمانت گل از تو میجد خار، برد از باغ دیویشم بگذار. دو چشمانت گل از تو میجد خار، برد از باغ دیویشم بگذار.
و نیمی شب کشیدم آه پرسوز خدایا امشب کی می شود روز سری شب تا سحر در انتظارم و سودای سری زلفی دیر افروز الها تا با کی من زار باشم زی غمهای گلم بیمار باشم خدا جان آرزوی من همین است با گوشی گلی بخار باشم دو چشمانت گل است تو بیجت خار برد از باغ دیویشم مگذار دو چشمانت گل است تو بیجت خار برد از باغ دیویشم مگذار دو چشمانت گل است تو بیجت خار برد از باغ دیویشم مگذار دو چشمانت گل است تو بیجت خار برد از باغ دیویشم مگذار بیاید اطراف همین ترانه حرف بزنیم. دو چشمانت نامش هم زیباست، ترانه زیباست، موسیقی زیباست، صدا نیز خیلی زیباست. تشکر. ترانه از کیست؟ این ترانه رو من بار اول از دوستم از همکارم همکسبم شنیدم کریم جان بهاءالدینов. موسیقی از او است و شعری خلق است. بله. اگر خطا نکنم. کی شنیده بودید شما این ترانه؟ تقریبا وقتی که من این ترانه رو میشنیدم بسیار هوس میکردم که این ترانه رو سرایم. بله. بعضا ترانه های هستن که در برابر اونه که گوش میکنید خواهش سراییدن همون پیدا میشود. درست. و زیاد اجرا کردید همین ترانه رو؟ این بار اول حاضر خونده است. مراتب اول است. برای ما پسند افتاد. همین سوال رو به نفرانی میدهم که در کسب خود در هنر خود خیلی صادق هستند، داده میشوند و همان طوری که خود شما گفتید یک پوره قلبشون رو میدهند. برای اجرای همین گونه ترانه ها یک وقت، یک رویداد، یک معجزه یا یک حالتی لازم است که ترانه همین گونه زیبا برای حرکت در کار. حرکت. بغیر از حرکت البته اگر در دل هنرمند شیند همین ترانه البته با وجود دل میسراید، صمیمی میشود. طبیعی است که روحیه شنونده رو تغییر میدهد. برای من عجیب است که سراییدن هنگامی که سراییده می شود ترانه در همان لحظه احساس هنرمند را کسی درک نمیکند که در همان لحظه هنرمند چی میخواهد. شاید بعضا با نازکی های موسیقی داده می شود اما هنگامی سراییدن ترانه روحیه هنرمند تغییر می‌یابد. البته میدونید وقتی که خودی هنرمند میسراید البته از نظرش یک کینوی خود میگذرد، سینمای خود میگذرد از خاطره های گذشته و البته وی خیلی تاثیر بخش میشود چون که خودی هنرمند اگر وقتی سراییدن با تاثیرش رو بفهمد و با تمامی وجودش همین ترانه تاثیر کند البته به مردم هم تاثیر میکند. بله. میتوانم بگویم که طول چند سال فعالیت شما موسیقی را شما چی میگوید؟ مثلا هر یک هنرمند بعد از تجربه های زیاد با خودش خلاصه میکند. مثلا یک نفر کسبش رو میگوید که این زندگی من بوده است، یک نفر میگوید که این نان حلالی من بوده است، یک نفر میگوید که این یک دنیای زیبای من بوده است و یا یک نفر میگوید که من خطا کردم. شما موسیقی را چی میگوید در زندگیتون؟ بغیر از همین آخرینگی گفتگیتون من خطا کردم، همش از من است. تمامی هستی زندگی من است، تمامی هستی من است، حیاتی من است، خرسندی من است. این یک قسمی من است. بله. در حالت هایی که غمگین میشوید موسیقی میخونید و یا گوش میکنید؟ میدونید هر کس در همین حالت یگان اسباب خود رو پیدا میکند. مثلا من دوست میدارم که در طبیعت باشم، نشینم و صدای پرنده ها رو گوش کنم، شنوم و صدای طبیعت رو. مردم هنرمند بسیار
чандин сол дар таги ҳамин мусиқию тарона ҳастем ва албатта мо бояд бисёр эҳтиёт кунем гӯшҳои худро. Садои мусиқӣ инам як тарбияи мусиқӣ аст. На ҳама метавонанд ва на ҳама медонанд ҳамин чизҳоро. баъзе вақт ба ягон чорабинӣ меравӣ, бисёр баланд месароянд ва мардум заҳмат мекашад. инам як этика эстетикаи мусиқӣ аст. дар ҳолати ғамгин ман чӣ кор мекунам? Ман мусиқиро на ҳама вақт гӯш мекунам. ман табиатро гӯш мекунам, хомӯширо гӯш мекунам, ё агар мусиқиро гӯш кунам пас ҳамахел мемонам ки ба гӯши ман бисёр халал нарасонад. як сухани хеле зебо гуфтед ки хомӯширо гӯш мекунам. аз хомӯшӣ чӣ мешунавед? худро мешунавам. фақат дар хомӯшӣ шунидан мумкин. табиист ки ҳар як нафар ҳунарманд ҳангоме ки ба санъат меояд, як нафар ҳунарманди дигарро дӯст медорад, шояд пайравӣ мекунад, шояд мехоҳад ки таронаҳош монанд ба он кас бошад ва ё мехоҳад ба мисли ҳамон нафар бошад. шумо киро бештар дӯст медоред? ман аз саршавии ҳунарии худ ман бисёр гӯгӯшро дӯст медоштам ва бисёр писандам меомад ва бисёр таронаҳояшро аз ёд мекардам ва медонистам. то ҳолоям дӯст медорам гӯгӯшро. месароям як каме мумкин дар ягон тарона аз равиши хонданаш мегузашта бошад, лекин ҳаракат мекунам ки ман парвин бошам, чунки дигар парвин нест, ман ҳастам. ман ҷои касеро гирифта наметавонам ва албатта бояд ҷои худро гирам. ва эҳсос мекунед ки садоятон фарқкунанда аст? аз ки? аз дигарон, аз ҳама? албатта ман инро кайҳо эҳсос мекунам, чунки ин хеле овози контральто алт дар ҳунарпешҳои зан бисёр кам аст ва ман дар кӯдаким бисёр шарм мекардам, маро мазоқ мекарданд, механдиданд, мегуфтанд ин овозаш ранги мардак, ин хел он хел. ман бисёр хиҷолат мекашидам. ва ҳангоме ҳатто паст сухан мегӯяд, ҷозибаи ҳамин садоро мо мешунавем. ва ман ҳамеша гумон мекунам ки шумо ҳангоме ки ҳамин гуна як садо доред, бо садоятон тамринам кардан лозим нест. ман хато мекунам? ҳама вақт лозим. агар ман тамрин накунам, ман то дараҷаи баланд чӣ тавре ки ман мехоҳам расидан наметавонам. як садои зебо доштан ин як аст. тамрин кардан дар кор, меҳнат кардан дар кор, кор кардан дар кор. намешавад ин хел ман ба ҳунаро ман тамрин намекунам, ҳам хел мехоҳам. не, намешавад. атрофи гӯгӯш гуфтед, воқеан аз ҳар як ҳунарманде ки мо мегӯем ки садояшро, масалан як таронаашро бихон, дар садои ҳар нафар таъсираш ҳар гуна аст. яъне ҳамин таронаҳо ҳар гуна таъсир мекунанд, як таъсири хеле зебо доранд. ва агар мо бигӯем ки як таронаи ӯро, як қисмашро бихонед, кадом таронаш зери назаратон меояд? таронаҳояш хеле зиёданд ва зери назарам як таронаҳо мебиёянд ки ман кадомашро интихоб кунам. кадом ба дил наздик? ҳама ба дил наздик аст, чунки таронаҳои гӯгӯш бисёр пурмаъно аст, пурмазмун аст ва ягон таронаашро бемаъно ман нашунидам то ҳол. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم. با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم میپرسم از کی بگذرم. дар яке аз барномаҳо ҳатман даъват мекунем барои оне ки таронаҳои гӯгӯшро бисароед, чаро ки дӯстдорони таронаҳои ӯ низ хеле зиёд аст. ташаккур. ва биёед таронаи худатонро мешунавем ҳамроҳ бо навозандагон.
کجا روم در این شهر کی در کشاده باشد با کفش ملیکی دل ها دلی خود میهاده باشد با کجا روم در این شهر که توی رو برویم چه بود امیدواری با تو بود به خود بگویم با کجا روم در این شهر که تو باشی تکیه‌گاهم و مثال دل میکنم دلی تنگی بگناهم کجا روم در این شهر که بود به دیدنم خوش بکشد شما در اینجا ولی خسته رو به آغوش و کجا روم در این شهر که رسد به قدری نازم و کجا گذارم از سید دو کرد سری نمازم با کجا روم در این شهر و سراغیان یگانه کی ندیدم زی حبیبی خود نشانه کجا روم در این شهر و سراغیان یگانه کی ندیدم زی حبیب خود نشانه و کجا روم در این شهر و سراغیان یگانه کی ندیدم حبیبی خود نشانه تشکر پروین، تشکر برای اجرای ترانه‌های زیبا، صحبت‌های صمیمی. حرفی نگفته ماند؟ این ترانه‌ای که من حالا سراییدم با کجا روم شعر مهر نیسو است و آهنگ خودم است. بسیار این ترانه رو دوست می‌دارم. کی تهیه کرده بودید این ترانه؟ خیلی وقت شد، 2004 سال. یک بار ما سفر هنری داشتیم به اشقاباد و در آنجا باید برنامه را اعلان کنند و این ترانه را من گفتم با کجا روم، گفتن که ترجمه کنید به زبان روسی. من ترجمه کردم، گفتم درباره چی. بعد لیکن وقتی برآمد کردن این ترانه را اعلان کردن، لیکن من در حیرت ماندم. من گفتم من خیلی این ترانه ندارم به زبان روسی. چی گفتن؟ کودش мне пойти؟ من گفتم من خیلی سرود ندارم. من چه خیلی سرودین؟ وقتی که آهنگ سر شد بعد شناختم. یک چیزی عجیبی بود. خیلی خوب. در انتهای برنامه چه میخواستید بگویید؟ همه سلامت باشند و تمام تماشابینان تمام خوشی زندگی رو تمنا دارم همیشه زنده باشند، آباد باشند، آمان باشند و همه وقت ترانه‌های بهترین رو گوش کنند و ما هنرمندان همین طور امکانیت داشته باشیم که برای شما بسرایم
ва имрӯз бисёр хушамон меояд аз ҳамин ки зинда сароидан метавонем дар телевизион ва имкониятҳоро пайдо кардан ки мо ҳамин азода ҳамин кор бароем. Мо бисёр миннат дорем. таъсираш ҳам хеле калон аст зинда сароидан. бисёр калон аст албатта. Ташаккур. ва бисёр миннат дорам ки маро даъват кардем ба барномаи шумо ва бисёр миннат дорам аз аҳли ҳунар ки имрӯз барои мо сароиданд. ҳунармандони хуб ҳастанд ва бисёр миннат дорам аз тамоми аҳли нишаст. ташаккури зиёд. Ташаккур ки ҳамроҳ бо мо будед, ҳамроҳ бо тамошобинони телевизиони Сафина будед чанд лаҳза. Барои омаданатон ташаккур, барои бачаҳо ташаккур мегӯем ки воқеан ҳам иҷроиши мусиқиҳо хеле зебо буд, дилнишин буд, таъсирнок буд. Ва барои шумо бозам парвозҳои баланди эҷодиро таманно дорем, таманнои онро дорем ки бозам миёни мардум бошад, чаро ки эҳсос мешавад ки мардум шуморо дӯст медоранд, садоятонро дӯст медоранд, таронаҳоятонро дӯст мо дар медоранд. хизмати мардум ҳастем. раҳмат ки омадед. дӯстони иззатманд, ин барномаи хотираҳо буд ва ёдрас мекунем ки дар барномаи имрӯзаи мо қарор доштанд овозхони маҳбубу шинохтаи кишварамон Парвин Юсуфӣ ҳамроҳ бо оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Шод бимонед.